Salam, salam penuh sukacita bagi kita semua. Raga baldeka ulah dibuhat ta acara pamaringu ati ta channel YouTube YKB Hilo Anak Kalang. Takada dipa batarangu ya napuli nai mauri medeka namu kata kadingi napadulangu nai ngahu hari. Medekata habayang. Pemauri maaingu taawangu majaga. Mahila pamanopangu, mamuda lupa yaga ya nangaramu. Aiga mayai amariju napulu limu. Purungu waingu ngahumu, kamu woki gama ati mapa denungu. Tak dalu nangarana mauri yehu, ima patomanya nahabaya karenga. Amin. Olidadi buha, napulu linei mauri walungu ta kitab yahakialu, takawulu tilum bulu namu. Tadalaru 24 lapakungu ta dalaru 28. Bemika oku olida digimi ngaradukan. Naparenungkan daduta lak na yai walungu ta buku wasiat. Nama judulna pahepanya napata murku waingu nangahuna. Tadalaru 27 na kitab yahakialu takawuruti 36 na pawinang. Nangahugu kuwogimi panadaugimi na atimi. Dangunyuwa yalaka nama pataka gimi namuruku dangu kampa atiwainya ami pahalakunya napa tikiku winangu mauri ala. Tanaunan napuline mauri walungu tayahakialu takawudu 36 na tadalaru 20 itu na. Oli dari buha tadal nangarne meriyehu karitu. Ganaya nama palatangu. Hatau ana pahepanya. Napatamuru kuna dangu ana pakiria napahukunei mauri Allah. Kajia ka panarangu ya napahotbada. Kajia ka panapengu manyakatu na penghotba tadalu panapatomanya na pulu linay mauri. Uli dadi baita kaya ka datalo yalang ka. Takan nama wulunya hatau kana pehepanya. Pana pakaluwikina. Kata dijia ya ka naparamana nangahu hari. Di widang. Kalangka gahamanaina namanadangu napahotba na hatau. Taka baikanya kana ati nama pawatungu na pangadangu nama hari itu. Dan napiaku maka hatau manapahepanya napata murukuna. Yawaigana napatikina nawunangu yahakialu mauri Allah napepe kada palidad uta. Palanga pedoi nekat unai mauri Allah naparamana. Panapakalu wiki bali det uta. Taurara nama moruku tapi nutana yai. Natoma kanapa naladu napawukun na mauri Allah.
datau bolu dak pada. Pana peraga bali dak baka ta haingi padaung. Nei gana na palang apakah haingi na. Damaka pada hilu berhaya ya nakatoda. Na ati nama dama madungu ahepane waingu ati nama wara. Na ati nama tanauna na piaku kaduna panan daungu nangahu hari. Takat inapiaku pana pahalaku ya. Luna nama ayung ati nabdone nangahu hari. Ina napatamuro kuna napadenu. Ana nama tiya napawukunay mauri. Uli dadi buha tadalngar na Imor Yesus Kristus na mauri. Wali-wali na lapakungu laknayay. Napataka pangalangu ka napatada paayin na mauri. Duta boluda pada namalanga pawaya mauri Yehu. Dangu nangahu hari nai duna anaramaya tadalu atida. Taunaka ita toma anapiaku kata pahalaku ya napulu lina. Dangu nakuahan nai mauri. Nama pemadu de na ati da duta bulu da pada. Amin. Olida dibuha medekata habaya. Mawutu hay lagia nangaramu mauri. Niyama mahamawulu. Laknayayi mo patomanya nalaralimu. Dangu na tau na mapabaya. Nakulinya na egi ati. Nagaku kuku. Amin. Olida dibuha to manau turun na paparaga daduta laknayayi. Namuki abimi bulat di kamu like, subscribe. Dangu kamu tulukingu kami baria tak uli pabuhangu tak uli atida. Mauri Yehu nama pawara dadat uta boludak pada bersama YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.